Love Triangle. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Jonah, Nakaragragsaka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyal ita dito'y park. Kuma, kanayan taan naragsak, Alfred. ketuan met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapotag pimping na tagta. Uray siya, nakaragragsakak nagkuykuyog ta. Umay kagarudan, ituloy tan tagpasyal. Kalpasan na, mapantanto mangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawon. Agyamanak, Annalyn. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlanyan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la kuma kumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Tadamat namnamak di tapusom. Kuha Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto arit na. Awan paregot, ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto arit na. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlawa talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jak ilibak ang naragsaka. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, ang nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay ka. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalaw ta dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idaw-dawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibkar no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyamanak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay ka na. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin ni storyata. O sige nga ron, at trabaho tan, ang mga numaungtan ta. Oh, Alfred, ada ka maglayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Gusto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Diyak ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngamin sumgar adot-dot ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ka ni Jonah agayim mo, asaan ang napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay ka nga rudan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito eh. Nagatang yu kadi aminan nga agas yo, tatang. Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di marina nga inayaw. Nagbalin kayo lata na saya at nga anak. Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat. Sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko.
Ay, wan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang. Kaya't may asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay addan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngam di yu ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa aklaan itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad tiluam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag, nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardeng mo di pa nagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day tilaangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tagdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro day to'y pusok nga agayat iti sabali. Si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wan Jonah, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko manlaan. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wana ding. Medyo nabayag mo nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Agyaman no kasta ading. Ket numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko tigayam mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpayso. Barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon matasukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay matanay bagamday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuy-kuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan may sa, itugtugot da tayo matno da duma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumain ton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputaman sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Kuma, adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuy-kuyog kadakwada. Ni ko ma-Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kuna, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan? Sa bagay, husto ka matkit di. O alang arudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror day ti amon. Nagpigsamad gayam ti todo. Sigurado ang marigatan ta nga agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang day tayo ton madamdamay. Agpasyar tapay dito yung mall. Bueno, mapantagid din nagdinoy. Oh, sige nga Rod. Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatiag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo matgayam dito yung mall.
Timagas kami kini Gemma dito eh. Gaputa nagpiksamot tan titudo. Wan nga rod. Umay kan analin. Di talsi nga anti pa nag-date da. Saan kayo umat amakasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid din nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi analin. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alangarudan. Mapantayon. Parang sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latama titudo. Naimbag lakit din. Taad na to'y dakil apayon ko. Ngam, ayun na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di ba nagreg na? Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panam kung nagpigsa lang arudan dito do. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ang nailabosak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan. Kanay, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danong. Taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag di gusan. Tapno saan ka ang maopran. Katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kayat ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat ngamin ti mapagna, sakbay ang adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, dadyo na kan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Tsak mo? Ngam naku na ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel di mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog dadyo na kan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbang agkaturog da. Gaputa saan da pa'y met nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mo, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaitan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga, Rudan. Maturog tan. Bye. Good night. Kastamad kan ka, friend. O sige nga, Rodan. Maturog tan. Tamasa patamanan nga at trabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputa napigsa titudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor laang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ni Manang Mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Hangem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugay tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kapay lang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga minakasarsarita. Sige sumrat ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y tama, kabayatan di pa nagsarita ta. Ikaw na, ipatpatag ka unay. Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma.
Dakot na. Ibatan ako, ma. Kung ako sarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ah. Ay ayatin ka nga minunay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijisilad mo, ha? Diyak namin kaya't makaaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang namin kaya't mailawan ta. Laglagi pam. Ado pa'y dagiti plano ta masapol matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko kan ka. Jak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaap ta. Ay, Rabin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tantar aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay at kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nan? Nabara ka kadi? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya aya tinasakit? To'y pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ita ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod, ibagam atap no maawatak. Masaksakita na. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat anya ti parikot mo dita. Amangan no. May lawan da. Ah? Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anak kasar. Saan man ngamin atila pang panunutem. Ala, ingkakat aginanan. Gaputa ang mga nabannog kalaang. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaan. Am-amo ka unay. Iso nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a pagbabauyam. Wen, pudno day ta, best friend. Pudno nga dalaan di ta ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtak na nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta,
Diyak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma. Taigi anak akanayon ti apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, anak ko. Kitagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditati kanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngam saan ko man arumbang nga inaramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamit exercise ko. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gapot ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan met siguro? Ang mala, agyamanak. Gapot amariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam na anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gapot adamot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mat imbagak kan ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay ti gayem mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti duwang. Saanan manang? O sige, inakagrubatan. Agpaladawak la ang asumrak ita. Ngam, sigurado ka, kabailam. Wan manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Kabarbaruman. Naladaw ka itaas umrek. Ah, ay ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan sama at balasang ko. Kasanuan na dilaw na. Ay kwa, saan tata? Abdala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtang. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ang tiagidan ang mga daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency di balay da. Anya nga tati sumaruno nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ah? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensyakan. Ada lang aming pampanunuto. Apay, ada parikot mo? Ah? Ay, awan. Pasensyakan. Adala na ladip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ang, ay nga di ibagbagam? Kunak, doata pay laang nga agidan ang mga daw, gaputawan ni Gemma. Ah, ay uwan ah. Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iji opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gapot tayo manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwang nga aldaw na ijay. Katwan Annalyn, awan mat aramidag. Ken maysa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga Rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo't. Wen ay. O sige nga Rod. Good night, Annalyn.
Noada ka sa pulam, riingan naklaang. Wan, di nakpakadanagan. Gaputa kabisadok magtan dito'y balayo. Numapanak lang ang agbanyo. Adaman pa'y gayam damagat. Anya day na. Sapay la ko matadinak kagura, Di agdat-daton ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay, gaputan na simpan. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatan? Kwa, Gemma. Oo ala. Saan kan apilitan amang songbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam diti seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsakan na, gaputa adda ka mat ditoy. Uray siya kamana. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga rod. Umay ka. Hintag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin nistoryata pa'y Madamdamatan ton amapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin nalada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, una yan. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nag-asat ka kan kwa na. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pare Ramil. Isungarod nga an nadak ti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. Amangan numapukaw ko. Kat dayta ti banag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga gininayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kan kwa na. Lalaingam apare. Anya ti mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta, adda plano yun kan ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam iti saan ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Kat sapay la kuma. Taaddamat ka imudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la ko mapare. Nagasat ka no ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaeng dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaan sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na. Talaga ana urnos iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguri ka. Kanya daytoy. Basaag man. Diary. Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Naganagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak agpadlaw. Ita ama panagnagak. Nupod no tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgayaman dito'y salas, friend. Pasensya ka nabayagak ka nagdigos. Naburing ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. Sige nga, Rod. Agsukatak labit, Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamumon iti nabasak itay. Tsak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak.
Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. Ad-adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di? Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Adda ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan. Tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi Ay, nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit dinawan kadwam idirabii. Adda ni Gemma. Iso adikan agdanag may papan iti dayta. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabi Nasayaat nga rod no kasta, Annalyn. Naikbag arabiim, ading Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Ang nakababain samat. At damot gayam bisitam. Okay lang, manong. Nasayaat kat di ate imay ka. Tapno mayam amo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakam-amukan ka, Manong Ramil. Kasta akmat kan ka, ading Gemma. Sapay la kuma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamot a tao. Wan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito ay tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itata na kapanawan tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot tan sumbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka na sayaat ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudno mo kanya. Isa sige. Wan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinanggag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kaya't mo ka di nga ibabawi? Ay san, Kakaiso na analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, diyak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka, taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay? Amom, no kayat konti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man no ay ayatan nak, iso nga inaklunak. Annalyn, kunak man no ay ayatan nak, iso nga inaklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay titunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam lang ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige, bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasing ko adagos ti panagkalay sa ta. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan tigayam ta. Ay, talaga naragsaka. Ngamin, agayan ayatan da Manong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw matay ito niya inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, orayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata.
May mayat matlaan, no baybay ang tanga isu ti umuna amang ipadamag kadata. Sa bagay. Sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan tanga isu ti umuna amang baga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. One friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada kini Manong Ramil. Apay akas to'y tiriknak. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtatrabaho. Annalyn, adaingag ni Manong Ramil a lunch mo. Atoy oh. Anya? Ngam aping may pela ng yag. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasya na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na tikas jay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay kasya iti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid ah. Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yo adagos. Gaputa awan limad ko kani Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan kayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor tayo di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak mata nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kaya't mga ibaga. Pakawanan na. Lojak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo di. Wan, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbag at may papaniti da ito kini Jonah. Sigurado agurang anak da ito. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida naglaw tipod no ariknam. Gapot adyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak nagsakripisyo para iti da ito. Ngam, masaksakitan ka saan ka di? Aklon, ngam kabaulak na ito rin. Nasaya at apag-ayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak namin no maibawin kan kwa na tirik na no aramidak ti kasta. Ngam, saan magkayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko am lagayam. Tsaka mo no kasanong aramidak ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidak ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta.
ngam ti pang namnamaem iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliwliwak iti bagik. Apa yan, pare Ramil? Itamang pa nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan a sweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta pare? Puno. Inaklonak. Ngam pulos mat. Ajak marik na napatagakan ko ana. Kinapudno na. Sipud na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na nga inaramid ko aparakan ko ana. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Iba inaksa. Gaputa may saak lang nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da kano anaragsak, gaputa saan kano nga ay ayaton ni Annalyn ni Manong Ramil. Kas lamang mahati aksan. Anya? Apay matakas na tinay bagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda. Kat di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kan ni Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak, mabainak ang makisarita kan kuana, may papan iti day ta abanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Nuan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan eta. Diyak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talaga ngamin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Ramil. Ngamjak mo ting gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Kaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito yung anamwak. Ngaman niya ngay nga ron. Awatak latanti kinapudno. Katagyaman ak. Gaputa inik iti gundaway. Amang iparik na itinapudno a panagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na, Ramil. Ayatan ka unay, Annalyn. Katap mo saan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao ang nakasaysayaan. Noan niya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Wan manang. Katsapay lang kumanta masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iswakas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patib ka ram ti rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti dayto ang napasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay.
Gusto daytan. Itulod ka ng gibalay na. Nabartag kan. Bebe anak pa lang para Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipat ak. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya tar aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta pa pananta ita Sabado. Pastor kan nakpay matagayam. Ah? Sige nga Rod, sumra ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't kalaang ako mustaan. Kumustan tirik nam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makonkonsensya ak gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na kuma. Tamakasarak ti iti babae aparakan kwa na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil? Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay la abulan ang nagkarelasyon da. Ngam nagwin na swasdan adagos. No, amom lako ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di ti rason no apay ang nagwin na swasda? Ay, saan? Jack amo, no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nagdamag may papaniti dayta. Kasla kami nagbaliwon ni Annalyn. Kasla saanan akas iti sigod nga open ka data. Jack man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn. Ada ka man? Alfred, mabaling ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige. Umay ka. Sumra ka pa'y. Umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na. Dapat agsakit di tigagaram eh. Anya ka di day ta eh. Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Apay nga agsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak yung gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Anya ti kayat mo asawen. Diyak kumakayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak mo na niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam diyak kayat akakuranag. Nasaya at apagayam ni Jonah. Diyak kayat amasakitan. Pangasim. Ibagam no niya day ta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod na. Dungat ka. Ibagakan ka ti amin. At sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunat kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na rod. Tinasaya at kasarita tanto tapno maamuan tanwa apay. Wen man, madanagan namin para ka ni Annalyn.
Nasaya tagayim dayjay. Iso arumbang laang nga agbalintamot ang nasaya at kankwana. Day tati si Bubo kalaki na pudno, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ni Ramil? Kaputa si kalat na tininaon to'y puso. Jack pulos ni namnama dahito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw dahita kan ka. Kaputa Jack kaya tamadadaan ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayon karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amuno niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no ariknak. Ngamawan ti samali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayabkas. Ngam agpatinggalaan dito. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack maikari dayta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't nga mintin bagbagana nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin a may kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakbeten nga agkabsat. Panawan kayo man laing dito isalas. Hala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Jem, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikod? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad ariknak kini Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred, tipod no? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yun ti barukong ko. Kaputadyak mayabkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kaya't na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak langit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti dayto yapanan. Kat, anya nga rin ti planom ita? Jak mo. Kaya't ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga daytoy nga ramitan. Ngampat yaman wanasan. Tsak ingagara ti amin. Tsak ingagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apakas ta ti panangkit kitam kanyak. Da ka dirugit iti rupak. Takas taunay ti panang parang mo kanyak. Awan, ngam addala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo. Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne. Apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man git di. Inta ginom. Pasensya kan pare.
Nga madapag nami itaki ni John na. Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay sak man gaya man amapan aginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pale. Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang, pare. Ayun na. Makapaapal ka mat. Kuma, adan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok ang masiga? Kasla saan ka mo't ang makapangan? Itay ka pa'y lang ang nakasango dito lamisaan. Ngam di mo't makmaksayan data nagbasit ang makan, ngayon kargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot dun sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adagay mga agminarti kinapintas mo no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkidil kamit ten. O may kakid din, ituloy tante agpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutak, kan linaon to'y pusok. Mamati akmot keti. Aglamlambingak laang Alfred. Oh, sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay akasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo itikas di nga inaramit mo. Man, Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdengdengag. Idi imbagam teriknam ka ni Alfred. saan man ang nilang Alfred kinangibaga. Mabutangak namin ang mga nukaguran at ni Jonah numaamwan na ti amin. Ay, oo, na yun tikas na ngay naramid mo. Pinasaya at ingkakasarita ni Jonah itamot laan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na po ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya day ta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di among. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti day ta. Inaklon na kanya kidikalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti day ta? Wan, Alfred. Aklunak. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na, tirik nanakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ro ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah, ti may papan iti dayto eh. Tsaka mo.
Mariribo ka, nak. Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn. Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papaniti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimod kini Jonah. Nasayat nga rin no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga ad-adangag sakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita, isong adda ka. Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayat latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Itay pa nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang. Awan magsaritaan mi ita, Awan mo tiimbagbagan na. Inkalatan ka sarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikaswa na dagiti ginatang ko. Tay nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanya. Sa kunti makamu ka dagitoy. Inkalatan iti ayan niya Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wala ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di mo laagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di? Wen, Manang. O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman na. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Wala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. Nini, may batan ng tigam na. Naimbaglakit din pala si Poco. Basar man. My first love. Huh? Ay, ituloy ko. Basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apay nga gamuti dayarik. Iyag mo kanyak dayta. Ano ti kaya't asawan da ito'y Annalyn? No, kasta. Nabasam ti dayarik. Juan, kat naglatak anigayam Alfred Anobyok ti first love mo. Apay asan mo ngay magbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka, kasta. Katjak ingagaraan ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanin na ko, ma. Kinapod no na. Daytoy abanag ti umay ko ibagagan ka.
Kaputa dyan kung kaya't ngay limit kan ka ti amin. Anya. Tanya ko matinam na maam amarikla kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapo iti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uya. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man wan na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya. Dayta ti pudno. Dayta pa iti maysa. No apa yan nagbuta nga kamang ibagakan ka iti may papan iti dayti abanan. Diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka nak. Kaya't ko ti makapagpanunot na naimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amoyo gaya man. Ngamdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan di ayan ti bindot. Kasta ka di Alfred. Saan akasta ti kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Diyak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamo lang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutem dagiti imbaganakan ka. Di nakanumat ingagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawata ko na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si Kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na friend. Baliwan tayon to lang ti agsasarita. Inton agkalman ti rikna. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit ang naklaat-laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko mata, mapakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred, tinayat ko. Namamo ti Diyos. Diyak ing gagara ti kastiyan na pasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao lagi ti gagayam mo. Iso apat tiyag ang maawatan da kan tumutlaang. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idinto ta imisa mita nakita na ka. amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na, traidoran nakto kat agawan na tinobyo. Anya? Jonah, saan mat siguro nga ramidon ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di, mapantay ti ayan na, makisarita takan kwa na. Diyak kayat, si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika, Pangaasim, Jonah. Kasaritan ako ma. Di nakmat kumaguraan itibanag asaan kumat ngayon naramin. anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston, Jack mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapudno ka agayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Ulit tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabasulak man, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday lang ti may bagag. Iti kaano man, saan ka, Trinaitor? Tanamaramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong impagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan.
Awan iti panunot ko dayta abanag. Katapno agsardang kan nga agpampanunot iti madi kanya. Aramida ko na niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanya. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutang nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasayaat ka at tao. Sigurado ka kadi iti dayta a desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumutan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak maninday ta. No saan na kon ang makitkita. Kat, papanamngarod itan ngay. Ada ka din umakaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamingpinsan matan ang malipatak tirik na para kini Alfred. Una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ti amin. Di mo ko maunay papapasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. Adto'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan ko na. Nung mabutangak, ang mga numaibawin kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred. Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rodan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Inutak akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma, taag sublim tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi naragsak? Gapot agpaspasyar tamanin. Alfred, Anda ka di parikot? awan, ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Gamamok nga agbao tumatlaang day taaguram kenkwana. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputasak amis mo. Katjak narik na nga dasabali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay la kuma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalangan tayo. Patsyak ang mapasamak to dayta. Kat na ito iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga Annalyn. Mamati ak iti dayta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputamok asangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day jay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamang-lip-lipat ha, Annalyn? Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayam ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma.
Tadumtang tumat lang ang tipanawan ang mapakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti Deja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn Dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw? Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamat ken ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di mat lang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakitanak laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kong tisigod apa nagpapagayam tayo. Nukasta, saan mon akagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak, gaputad di man la nagpakadamot kanya. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, diyak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y amakapagsarita. Sige nga, Rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iji balayda inton bigat. Wen Alfred, kinapudno na, kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka madgaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atan tinasapsapa, manang. Amangan no adadyak maisagana. Ken maysa, nalipatan ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Huwag paiso ah. Ay, Oh, apeng agsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan. talagamot ano mabalbalin, katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, katadamot na talgad apanggadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pay laeng. Manang, amumot ti makagapo saan ka di. Sapay la kumata maawatan na. Di ka madanagan. Dwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala ah, sapay la kumangarod, tanasaya at agasat ti sangbayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apo, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanya akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid apagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditirignam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siya ka. Awan. Ne, apay anak ko nam dayta. Amo kon ti amin, pare. Amo kon. No apay as anak anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siya. Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inatlong na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas ta tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. Adda dagiti bambanag aditay maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayong tumat lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama itinayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan.
apara ka ni Annalyn. Manang Jonah, Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Manang Jonah. Oh, apay Lorraine. Anya tinapasamak. Apay akas na matandanagan ka. Agsao ka kuma. Kuwang amin manang. Aggurigor ni tatang. Diyak amo ti aramidad. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Diyak ngamin amo ti aramidad, manang. Mabit lang. Inta kitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yun nagkabsat. Masit lagurigor da ito'y. Kasta unay at titaran tayo. Dili ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpay su tatang. Iso nga agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw matan ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak matan. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panang ipatiglo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, inkay maturog ang tatang. Sana bale, natumaryumutan dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sa anak pa imot nga agtuglep. Adaman madamag ka. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayam mo. Saan pa'y nga rod tatang? Diyak mo't amuno kasano nga asikga, kan kasarita. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namot inggagara tinagayat itinubyom. Mabutangak lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Amangan no maibawin kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awaton ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn. Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Ti anya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, ang mapan? Ura inton bigatan Sana bali, awan serak gaputa Sabado. Sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn intun bigat. Sigurado ka kadi akayat munti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapod nuna. Kailiw kumutan da iji agayam ko. Rumbang lang agkapya kayon. Nang runak at natulagan ti kasarta. Wen, sapay la kuma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimad a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbutangak idi. Amangan ngamin no maibawin ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sikati inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarotan. Itulod na kun iji balay, tapno makaawid akon sakbay asumipngat. Apay ading ko, saan ka kadiarong ka?
Agpa-share ka kumamot atap na makarelax ka. Masadutak manang. Awan mo tindag iti sigod akakadwa. Di Gemma lang. Agpa-share ka Di ka kulkulong latan dito'y balay. Uwan manang, mapanak tulat ka. Agurnusak pa'y dito Nakagulgulong kami. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag. Gaputa makumikuma. Maawatak manang. Makiasawa ka ngaminan Tapno adda kadwang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka din sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, kaputa kailiw da kan amakita kan makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka di kailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Jack namin amuno. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka una yan. Huray siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay lang kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ak unay. Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Huston day ta. Jonah, damagam man kit din, no? Ayan ti pasarabot akin kwa na. Ano? Apay nga ipadalan mo pala kanya. Talagang adda pasarapok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaan nun. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga Ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalagaanan tiriknak ang makikalay sa ni Alfred. Nang runak at naibaga ni Annalyn ang nakalipatan. Nasayaat nga rod no kastamanan. Awanan parikot, no bilang Taan niya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. talaga saan pa'y tatang. Mabuti nak ngamin. Ang mga nulapdan na kami. Anya ka din day nga ibagbagayo tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka nga addan nobyo na. Anya? Adan nobyom ading ko? Saor ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry manang. Nagamakak ngamin nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Ang agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang. Ni Diego, akabsat da manang Annalyn kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak amismo kan ni Manong Diego dayta. Katpudno, friend. Awisim nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy. Nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale. Italaang mat. Mga naklat ta iti ado.
Sana bale, saan mo't fitted ti gown ko? Wen ka di. Mangan kalata. Gaputa uray lumukmag ka. Kat ay ayaten na kantulat ta ni Alfred. Wan apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mo't ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat. Kan may sa, addan boyfriend ko. Ha? Umay kayon to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam-amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wan, pudno ti bagbagak. Iso nga umay kayon to inton kasangay ko ha. Tapno mayam-amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iji abroad? Saanan? Di na kon palubusan tinobyok. Agkasar kami mat kanon. Anya? Ang mga numakigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputa na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragrag sakak. Jack ni namnama nga agsubli ti sigod alin nangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga min, asaan arumbang agumura akan ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo, ni Lorraine akabsat ko. Wanmat, iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin kayon ton nga agkakapamilya. Manang, sa dino tinaggapwam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak nagatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na nga min inton bigat. Ay, uray siya. Adamat isagot ko kankwana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta, manang. Tapno sa anak ang mabainan kankwana. Sige Pag tumarak pa'y ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado amakla at dagiti gagayam mo. Inton makita, kan maam-amu dati nobyom. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada. May papan itinobyok. Iyam amok tulatan inton bigat. Alang nga rutin Inka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak mo't ti banog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas ka iti day taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di banda. Happy birthday, manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman nak la rin. Angam saan ka kuman nagtaktakpay. Naragsaka kon nga oray makita kayo la. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman nak, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman nak. Uy, nagmayat matang tiisam ni Annalyn, Manong Ramil. Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam Anya? Saanan, Gemma. Jakon kaya't ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayukit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. At dan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Ha? Happy birthday, Annalyn. Agyaman nak, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti da ijay abanda. Annalyn, Apaya kasta ti pa nagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga ni Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanin ang masapul ang maamuan na pay. Bay am asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. Adda ngamin dagiti panag asaanan arumbang nga ibuksilan pay.
Nupay kasta, agyamanakan ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arim musing nga ayat ko ken ka. Gaputa kas jay ti rumbang. Na ameris ko, arumbang alipatag tirik na kan ka. Gaputa sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita, kat na ornosan ti amin. Umay tayon ay, ayan ni. Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Ah? Kinablaawak lang ni Annalyn. O sige, intay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na eh. Wan ngagpaysong. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itay-pay nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rodan. Iyam-amukon kada kayo tinobyo. Kasladyak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil madlagay ang tinubyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idi pay lang nga amok dayta. Ha? Ay niya? Talaga analaing ka nga gilemang iti sikreto, Alfred. Ngamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataad na tayo dito'y beach. Wan manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mat ni tatang. Ah? Wan nga agpaiso. Dayjay na eh. Nakabani kas pa'y itiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Oh, anya da ita. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan ang narakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simangbay apan nubo. Kat tisigod asaan apan nagkikinnaawatan idi, nasulbar itan.